nalento ukuthi yazi bo nje mengiboshwa lapha yazi kukhona into namanje sahleli kakhulu kumina ebhlungu kanjani ngoba untanga wami lo mengimbuka umfana omncanyana lo uthanda ukuba hayi ukuthi uthanda uphoqa isimo sokuthi yabo mufika ejele ufike ubone ukuthi ubone nje zonke izinto zisuke ezigqamile amagunya nani bahleli kahle banezinto zonke wena mudla ushawa ngalo 2 slice nangalelo phutho elincane of which akusuthwe ejele akudliwa lukusuthwe ejele kudliwa ukuphila so umuntu ongenale visitors uyabhema ngisho ugwayela umuntu onganama visitor othanda ukudla futhi kakhulu noma ongasuthi angathini nje angazi ngachaza kanje kodwa umuntu okwazi ukubuka izinto zabantu ngelinhle uyintshontsha mhlambe abanye ama visit mhlambe umuntu ulethela usinkwa kuba usuyasitshontsha noma uyacela noma umbuka emuntu edle kunabantu abaphila kanjalo ejele ngicela ukusho lokho abaphila ngokuthi bahehe ingane ezincane umuntu athi usuthile akunika ukudla kanti intention yakhe yena uyayazi so kunomfana la ngilibalula igama lakhe engimazi nje ngaze ngambona nangaphandle sesiphumile okwenzeka kuyena kwabuhlungu ngempela ngoba kwangithinta mina emphefumulweni wami ngikhumbula kahle ngangiboshwe ngisabhema drugs mobhema drugs kunale drug lelo sokuthi uyagula mongalibhemenga ubuthonga abufiki for izinsuku eziningi ngebhadi ngangakwazi ukulala for izinsuku ezinjalo lo mfana silo sikhuluma naye ufuna ukuba isisebenzi ngoba efuna ukusondela kogwayi nakokudla ukuthi muyisebenzi phela uyanikwa kuba nelation ukuthi ngoba uyisebenzi wena ilation yezisebenzi ezisebenza kanje ukudla badla kangcono kunathi bayabhanselwa bona bano connection ngaphandle bokuka so wayifuna ukusondela into enjalo ngoba kwakum affecta shothi ukuthi ahlale engadle engasuthile engalambile kwathi kwenzeka kanje lo mfana lo aqala usuku lokuqala ube isebenzi angani noma bamtshela yini ukuthi uluza impilo yakho umzimba wakho siyawudinga uma ukuthi usungaphansi kokuthi uba unyana kabani okay into yababhlungu lapho ngangalele futhi ngikhumula ngangalele kusebusuku mhlambe ngwabo 1 bezombiza lo mfana bazomdonsa bamthathe kumina noma hayiduze kwami kodwa nje la kuhlala khona imphathi bamthathe kube khona umuntu ozomhlebela ngoba akezi igunya lizi lizoyithathela lithumela oyedwa oseyisebenzini owayenza naye lento ukuthi ambombize lo bani abize lo mfana ngempela ahambe naye okwenzeka lapha ngengiqamba ngezwa ngabona ukuthi cha lo mfana lo kukhona okwenzakayo emzimbeni wakhe kulalwa naye ngoba ufuna ukuba isebenzi futhi kuthe emini kubuzwa washo waphakamisa isandla wathi yena uyafuna ukuba isebenzi so wanukubezeka kanjalo ngiyibona angani noma abanye babona ngoba lento sasingekwazi ukuyikhuluma silokhu sidiscuss ngoba imfihlo yakhona wawujofa ngisho ukufa lento yenzeka kuyena insukwana futhi meyenzekile lento sengigada ukuthi hayibo mhlambe ngabe kusasizothathwa ba engabe kusasizothathwa ba shothi ubuthongo bami bangasafiki ngisho nokufika nje ebusuku ngigada ukuthi hayibo ungakubi mhlambe bazothi mina mhlambe bazothi yilo mhlambe bazothi lo ngokuthi yabo miyenzekile lento shothi kwakuba nesikhathi yayenzeka kanjalo kuyena lo mfana lo yenzeka kanjalo mhlambe 7 days iyenzeka lento ubusuku bonke every day kwenzeka lento kuyena akasakuvunyela ukuthi akhulume nathi akasahlangani nathi akasasondeli kuthina ngokuthi usazi into thina esingayazi uyalapha ya ekhona emini akenzi lutho lo mfana uhlalelele uyalethela uyanesa uyaphakelwa ngisho eminyango mesiphoma sophaka akenzi lutho ngoba kunale tendency yokuthi uzoyi-expose lento ayenzeke kuyena mekuthi siyamxaka noma mhlambe useyabona ukuthi usephathe kabi kusathi ukuthi uyabo kuthi uyapholiswa unikezwa yonke into ongayicabanga umbona nje emini ehleli engakhulumi engabuki umuntu uzubona ukuthi yazi lento obuyicabanga ukuthi yenzeke ebusuku ngempela yenzeka ngine-show kwakulalwa nje naye kodwa sasingesakwazi ukukhuluma naye up until ngoba meqeda ukuthi lo 7 days lesikhathi abashoyo ngaye abasithathile ukuthi bayomqasha ngalo ndlela uyasuswa kuleyo ndlu ayobekwa kwenye indlu engaphezulu kwaleyo ukuze thina sesimazi ukuze noma ngabe thina zwile into eyenzeke kuyena singabi nakho ukumbuza so simbone mhlambe ngaphandle noma so kodwa ngeke usambone umuntu okade usendlini yakhe
enukubezwa noma eqashwa ngaleso sikhathi awuphindi umbone ngoba kusatshelwa yena ukuthi uzontshela ukuthi kwenzekani la noma kusatshelwa nina ukuthi nizombuza ukuthi akwenzekeni. So angizange ngimbone ngaze ngambona ngaphandle ngangambuza ngoba ngase nginawo umqondo ukuthi useyisebenzi ngoba la ngampela mukade usukuthatha iwayi kwenye indlu usuke usuyotshelwa ke ngemithetho yakhona usuyotshelwa ke ukuthi manje usubani usuwenza ukuthi mebe kubuza wenze kanje uthi kanje lo mfana lo mengimhlawuna ngaphandle ngithi mina ngomfethu khamba kanje ngoba phela sazizwane engakabi isisebenzi athe ngiyaphila ngibona ukuthi yazi sekubuya lesasithombe ngikuleya ndawo naye enziwa leyanto lento yaba yitroba kumina kakhulu ngingayenzi engizama ukucacisa ukuthi kwasilimaza mhlawumbe kumina ngedwa kwasilimaza kodwa ukuthi sibuke leyanto noma ngibuke leyanto ngoba iyona into noma mhlawumbe kwangisiza iyona into yangenza ukuthi ngibone ukuthi kanti muqashwa noma kufanele kube isisebenzi na into oqala ufanele ukudlule kuyona based on kule nombolo le yakuleli side kule nombolo le kufanele ukuthatha ummesi uyogwaza ngoba eyisebenzini lapho ukuthi ngangazi ukuthi uyaphuma uyisosha unezinto ongazenzi kodwa mase ufuna ukukhuphuka ufanele uqale uyogwazwa abantu eminyango mekuphakwa kungadliwa ijele lonke ushawe uphuke uma ufuna ukuthi ube isisebenzi. So iyonto yangenza ukuthi ngize ngiphume ekutheni mina ngiright ngila ukuhlukumezeka ngingahlukumezeka ukuthi ngingayiphatheli izinto noma ngitshelwe kunokuthi ngihlukumeze ngalendlela abahlukumezeke ngayo. So kwangisiza ukuthi ngiqale ngazi knowledge before ngoba khona ongenile manje ophakathi ongatshelwanga ongabanga nesikhathi sokuthi azi ngomqondo wa both sides owavela kwathiwa ufuna ubayisebenzi wangena kanti usengena intweni angakaze ayibone noma ayifunde. So kwangisiza mina ukuthi ngiqale kube umuntu ofundayo noma ohlalayo yabo nje aboke ubwrong nobright ngoba kuyiqinisa ukuthi azo manje thiwa sifuna ukwenza isisebenzi ungazi ngama situations ozongena phansi kwawo mase ungaphakathi kuleyo into. Uyabona la nje uyabona nje bahlele emgaqweni siyaphema la khona abantu abanento khona amantombazana abhemayo sho la nje obebhema unentombi yakhe ebhemayo uyazi ukuthi nje wena ufanele uyiphanta imali yokubhema wena oyondla nje ngayo yonke into. So kuyakuphoqa ukuthi ube umfana ophantayo uma uhlala emgaqweni unentombi more special noma nayo ingaphanta kodwa uyazi nje nawe ngisho ungawadla ama drugs ukuthi umuntu wesifazane wondliwa indoda yakhe. So kwathi ngelinye ilanga silele emgaqweni la sho lo mfethu lo ngihlala nabantu abanezintombi kwenye indawo nje kuthiwa emakhalathini nje emabria yabo abantu abanentombi zabo sho lo ntombazane le iyenza njani iyababhanqa labafana mengekho lo oyondla ngaleso sikhathi ithandana nomunye odayisa ama drugs kanti lo odayisa ama drugs une crew yakhe lo ulala la kuqanda nokuthi nalo udayisa ama drugs akabhemi yena udayisa kuphela lo uyabhema sho lengane ifuna ukuthi impilo yayo yokubhema ibe seduze ibe kulula ingaphanti ngempela ingane lo uyayondla ngama drugs lo uyayidayisela mengekho lo sayophanta ihambo lala nalo ukuthi athola ama drugs. Into eyenzeka kwenza ukuthi ngenilanga nje ngoba usuku lulodwa lusuku luba isilimo kuyo yonke lento until uzubona ukuthi lento iyisigodlo iwumoya omubi iwumoya okugcinisa uboshiwe noma uluza impilo yakho noma uboshwe. Kwenzeka le ntombazane le ilala ebusuku kanti milala lo mfana odayisayo usezwile ukuthi le ntombazane nje obingekho ithandana nomuntu othenga kuyena shuthi labantu abangadayisi banento basibiza ngamaphari kanti liwona lamaphari wona abondlayo ngoba bedayisa nje ebusuku la sizwe ngabantu la ukuthi hayibo nazi imoto ipaka nazi imoto mesipaka kodwa ke lo mfana lo mekhala lo mfana lo silala ngase kuyakhala la sihlala khona ngoba vele kunalento esemgaqweni kunokufika iforum nje kunishawe ningazi ukuthi nishawo ba endaweni eminyama abantu abakhathela abantu abanje inkonzo emini noma abantshontsheliwe kunokufika nje imoto vele ipark inishaye nonke nilale emgaqweni nivuke nilimele ningazi nishawo ba. So sasizama into lesikhethe indawo ekhanyayo ngokuthi indawo ekhanyayo kufike indoda lo mfana lo ihamba nabangani bayo mhlambe ngithi babe u7 kanje izofuna lengane mithi yafika le ntombazane le ngoba le ntombazane phela ayiphanti yazi ukuthi umohlala emgaqweni ungaphanti uzoba clean ngoba uyanikezwa imali. Into enza ukuthi abantu abahlala emgaqweni abadla ama drugs bangcole ingoba isikhathi esiningi basiqeda ukuyophanta. So uma ungaphanti
mungaphanti unikezwa noma udayisa uba clean ngisho ubhema uba clean ngoba awuphanta isikhathi esiningi usiqeda usichithula shuthi uyakwazi ukuyogeza uyakwazi ukushintsha so nayo le ntombazane le yayi clean ngalokho ngokuthi ithanda nephara ngokuthi phela liyaphanta libamba inkundla lenza yonke izinto liphemisa lo ithandana ngokuthi uyadayisa kulula ukuthi athole mekufika imoto la lo mfana athi hawu wena uzongiphanqana lo mfana la emgaqweni ngibe ngilala endlini wathi wena ufuna ukulala nami ngokuthi awufuna ukugoduka nami indaba kanti wafuna uzolala emgaqweni kanje hawu mfethu ungene sleep athi identombazane okokuqala nje lo mfana kade ngathandana naye ngathanda nawe before wena ngitholela emgaqweni lo sisuka naye lokushini uyena wangifaka ama drugs njengoba siza la ngizothola wena ngangenjela ukuthi ngibhema adini umfana ethathe lengane le ayifaka emotweni ayikho into azoyenza lo yiphara phela ngoba akanawo amandla bawu7 labantu bahamba ngani kuthiwa u7 seater lo waka kole moto emu7 seater le yaka Suzu entsha Suzuki entsha entsha ingene emotweni lengane le kanti sithatheni babe ngaphambili behle bayishaya lengane ngisethi bayishiya imoto bangena emotweni bokubaphinde bahamba iphinde ihlethe le moto ingane bayithatha bayifaka emgaqweni yazi ngakusasa seza ukuthi ingane ishonile itholakale ebridgeini ngase Mayville esingenayo ishow nayo namanje ukuthi yabulawa yibona labantu abebezoyishaya noma yagcina ibulawe lapha ngoba nalomfana lo wahamba usesenkinga nokuthi kubuzwa kuyena ke manje ifamily yakho ngoba kuyaziwa phela lokushini babebhema bonke nawo lengane babethandana nayo kwase lokushini usethwala inkinga yokuthi manje uzoyikhipha ingane yethu ngoba siyathina ukuthi ihamba nawe yena iqiniso liyathathwa ebusuku kuyena iyathathwa amadoda ayidayisela ama drugs ayibazi nalomfana kuyizwe kubi manje akatholakala owayidayisa wavele washintsha ukudayisa akatholakala akaziwa nokuthi ukuphi so into engizama ukuyicaca ngase story ukuthi ukwazi ukuthi mungene nje usesidakamizweni noma wadla isidakamizwa akukho okungcono okungale lithi iBhayibheli amisela ngoba lento ngiyibiza ngesela mina alizi lizohlobisa kwakho lizobuka ukuthi unani mase liyahamba lifika lizontshontsha lithi iBhayibheli lami liqhubeka lithi alizile ngokuzokweba nangokuzobula nangokubhubhisa shuthi nje u3 lezinto zialignwa ukusebenzisa isidakamizwa bafethu so ngiyagcizelela kwezidakamizwa ngoba ngicabanga ukuthi noma ungabe awuyithandelanga ukuthi ungene ngeadolescent stage kodwa ikhona into ehlala ikhuluma noma imndeni iba khona usizo hlalela uba khona ukuthi ungabe usube exposed ngoba umeke wayinikela waphakathi naphakathi ezidakamizweni alukho olunye into ezokwenzeka kuwena ukuthi uyafa uyaboshwa noma impilo yakho yonke nje udayisa ngomzimba wakho.